mày ở đi phơ khao để phơ lỏng ấy nó ba khăn mà làm gì khăn quá là này quen nó chẳng khăn được khăn quá mà bây giờ khăn gì lại đâu cái này nó với ai chén đâu đẹp em không nó đẹp trên mặt đẹp em chả với ai chén với ai là cuối thì cũng phải ai đá cho là nó qua tạm nó bị anh đi chèn luôn đúng không anh còn đùa đi đầu xác nó bay từng đứa biết nhìn đèo đùa sợ lôi con nó đùa ra chứ cho đi ta cười đi nhộn còn đứa có tiếng nghe đùa sướng hỏi cho mà để thằng cái màn nó đẹp này thôi là không ăn là sẽ chơi gan rồi không biết đây hàng làm cái gì đâu mà đi học của này đây qua này ảnh nó không có tuổi cả anh đi cho là tuổi cái là ao lan nhé làm cha đi không bạn cho ao lan thế này ao lan biết tổng mình đây em theo nổ nó anh trai này cái nó vẫn trên phòng bông mà còn nó cái là bên tiêu cảnh nọ câm đẹp câm lên nó đọc cái này phải hiện này cái là thái thái thản câm đẹp đẹp bơ câm trắng con má nó này còn gì mà ơi tiếng cái nó này nó âm phận là cha nó là cái đó nó phận là tiếng cái nó phận kim mà cái là cái đó nó phận cho cái phải tự cái nó có cái sự nó ghê đó tôi kinh lọ ba ngày nói gì đó kìa là có vậy dơ đây nào vậy dơ chỉ là ăn không vậy mà các bạn nói mấy nó bị hay đúng tên đứng tổng thì tôi có nhà nó hậu này đó quảng cáo chương trình kia anh hưởng nó giúp cô hơn năng lộ quả cô hơn chắc đi phụt chắc quả nó cô ngờ chắc đi mẹ có lại bên nhà có bên bên hậu ơi nó cũng chơi cái thằng bên cái nào đi này em à nó còn đứa nổi vậy lúc đó con nó cũng sự bay xuống tay quả nó anh hưởng con dạo nhà ngôi sự bay xuống quả nó đang dân sự tiền nó ra ngôi ta dạo này nó có bên mẹ một phần mưa bà phang còn mẹ chứ
แต่จึงตัวละจึงก็ข้ามมันดีจื้อทั้งที่ต้องค่อยๆก็มีด้วยแต่จึงก็มาเขากินจึงเมื่อนั้นเนาะอันลูกเพียงอันก็เงินทำได้ดีว่าจะตั้งไปยาวทำได้ฟังนึกว่าจะตั้งไปลงกว่าโน่ก็จะถึงเอาเรียกเวอขอดีครับผมจ่ายได้ก่อนไม่ต้องทำคลิปเหมือนเลยทิปผมเชื่อกันไปก่อนเลยเนาะโอ้โหแล้วนะเราขึ้นจะพูดไปกันเรียกว่าเดี๋ยวคำถึงมาเดียวเลยอะไรก็ไม่ได้เอวมาก่อนเลยเรียกว่ามาเยอะกันเลยกาปวดเท้าพี่ทางบ้านใครเชื่อมาไปอะไรปวดเท้าพี่ทางเมืองน่าเชื่อกว่ามันให้เราเราพบยังเห็นเชื่อรู้อะไรเคยเจ็บเพราะมันจะก่อนตีก็เราเพื่อไม้มาหนอไปเล่นไงร้านกันที่บ้านกันไงนั่นแหละจีบงสื่อขึ้นบ้านตอนมาว่าเราเก่งเชื่องานยังไปยังไงจังหวะกล้วยร้อนหรอมันรังข้ามม้าเอิญหน้าเอิญเข้มชนเหล็กเอิญแค่เอิญหน้ามือตึงเกินอะไรแบบนี้น่ะกล้วยฮักเทิงยัยหนอกล้วยหนอลูกเราแดดการอะไรมานั่งบ้านหุ่นเลี้ยวมาหรือนักเต้าพี่เห็นเชื่อนะจะได้ไม่นั่งจังหึงเลยจะได้ไปกับความเทียนเลยพูดไปเล่นก่อนเนอะจะถึงเรื่องหนักโผล่มาไหนที่แม่จะโดนหรอเมย์มันเมย์เกศเยอะตาเลยเยอะมีก็ไปหายขาด้วยที่สามเนี่ยไปที่ละสายมันฟังดูแล้วที่โจยายป้าหน่อยแล้วที่ได้มาเสียงลงกับเสียงมา